افکاری روزانه یا خلکین باجاری قامشلو پیدا کرنا آوی فخردین جهیا ما 10 روزان و آونک هشتیا مالاوی لو ما او نچار دبه گوبری خوبده کرینا آوی هفجینا فخردین دی بیجه روشا قامشلو مینا روشا کمپین کوچ برایه آفتونه و خدمت گزاری پر خرابه بخودي معناتها مجلكي برا يعني فعلا اقدر كتخو خلاص كرد بولاتي ما تشيبو كولاتي ما تشيبو يعني مرود بنكون هذا بخش ترج في حال نا آف نا كهرباء تشتك تني كاب حياتي يعني آفك تنت تسرج خبي بشو آفك تنت تسري خبي بشو يعني هندور جنيدي بنك نخوارنا كيت كارتشيك أو خوارنا دفيت برجين نحال مناطقي دنولون شو مناطقي مولون يعني جرك حلك يجي في موضوع يردينا هذا آف بلكي أسبوعي تني آف تني كهرباء شو تني أو سواق تني قلت ساعات كي أو ينبر هذا بيت كون تشتغل بيناكو گلی و گازین خلکین روجاوای کردستان درباره تنبونا خدمت گزاری بداوی نابن هر سال دیدم سال هاوینی ده کریز آوی رو دیده گوهن تاخ بروجان به آف دمینن دیدم آگو خلکین باجاری قامشتو داخوازا چاره سرکرنا کریز آوی دکن ریفابریا آوی تو بر سوینا ده و دو بیجه تو چاره سری دی دستوی ده تنیه لکولانان نرازی بونا ولاتیان روش بروش زیده تر دبن و داخوازین وانجی درباره پیدا کرنا خدمت گزاری پرتر دبن. خلکین گو بانگ لسازین تکلدار دکن جبو چاره سرکرنا روش شاوان دبیجن اگر روش ولو بمینه کس دوالات نامینه. آوا ما تنيا أم تقرن ستيرة ذكرن خدي أنا آوا بوزيت نامي فقن ما قينا أمشي إنسان بشر ما قي أمولو شاوا بعيشين ما تقول يا رب إن شاء الله يعني إني آف حسنين يا رب إن شاء الله كهربتي أبو يا رب أفده سالم أمولوني ما قي أبتعيشته إجا والله إيه ما أم تخازن إني أنا بس آف ندن ما وتشتكى من ظاهرة رابع پشتی سال 2011 گلک که ماسی دواری خدمت گزاری دوری ده چی بویه و به تایبتی ددم سال هاوینی ده گو بروژان خلک بی آف و الکتریک دمینن. تاوی همو بانگو گازنین خلکین باجاری قامشلوش بو چاره سرکرینا کریز آوی لیدسته آوی تانو هاجی چاره جوی پریسکری کره ندیتیه. لاوا اسعد کردستان 24 قامشلو